Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Nukuri ndashima Imana ko yandinze kandi ndiza neza ko namwe mwarinzwe kandi mugume murindwa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndabazaniye ubuhanuzi mu gakorasi no mu ndirimbo. Burya bene data, ntimubona ko ibihe bibi ari byo turimo? Reka ndababwire, Imana ya Isiraheli ntago ijya ihagarika gukora imirimo yayo. Ndakubwije ukuri ko hariho ab'Imana igiye kwishura amasezerano mw'uyu mwaka 2021. Kandi n'ikindi, hariho ab'Imana igiye kugaburira mw'uyu mwaka wa 2021. Hariho ab'Imana igiye gukiza uburwayi bwabo mw'ibi bihe bibi. Reka ndababwire, ntimukangwe n'ibi bihe bibi, kuko bino bihe hariho n'ibindi bibi biri imbere. Ariko mwene data, ntugire ubwoba. Imana yaragupangiye kuzagirirwa neza mw'uyu mwaka. Ntago bino bihe bibi ntago bizahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi ikindi, ntiwiyumvire yuko Imana yabikwanga. Ntagikwanga, ahubwo Imana iragukunda. Reka ndababwire, nimugume muhagaze, ntimugwe. Imana iri mu ruhande rwanyu. Ndabona ko ibintu bigoye, mwugariwe, ntago mugitembera nkuko byari bimeze. Ariko reka ndabahumurize, ibyo ni iby'igihe gito. Dore Imana igiye kuzongera kandi ibafungure. Bishatse kuvuga ngo iki? Izabaha kandi uburenganzira. Imana izabaha uburenganzira. Nimureke kurira, nimureke kugira ubwoba. Ibyo bintu birabaye ubu, ariko mu minsi iri imbere, mu gihe kiri imbere, mugiye gufungurirwa kandi. Ibyo ntibatera ubwoba. Yesu nashimwe. Kandi ndakubwire mwene data, bino bihe bibi turimo ntago ari byo byatuma Imana itakwishura amasezerano yawe. Kandi Imana iracyakora ibitangaza, imirimo n'ibitangaza. Reka ndababwire, Abanya-Isiraheli igihe bava muri Egiputa ntago bari bazi iyi Imana izabacana, izabanyuza. Bari bazi ko bazaguma bagenda mu nzira igororotse gusa. Ntago bari bazi ko bazanyura ahantu hameze gute, ahantu hagoye. Abanya-Isiraheli ntago bari bazi ko Imana izabanyuza mu kiyaga. Na Mose ntabyo yarazi, ariko byaramutangaje. Rero bene data, Abanya-Isiraheli baranyuze hehe? Baranyuze mu kiyaga, barajabuka baragenda. Rero namwe mw'ibi bintu bikomeye turimo, Imana izayibanyuzamwo mpaka muvemwo amahoro. Kandi ndababwire, ibihe bibi ntabwo bizabura kutaza, kuko Yesu Kristo arimwo araza, agiye kuza, araje.
niyo mpamvu bino bihe bibi mutazabibuza kuza. Ntimugire ubwoba rero, ntimugire ubwoba, nimuhumure, nimuhumure. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu, nimukiranuke, mukiranukire Uwiteka byonyine nibyo ari kadusaba. Mu bihe bibi kiranuka, no mu bihe byiza ukiranuke. Aho ngaho Imana ntabwo izaguheba. Umviriza, mu bihe bibi ukiranukira Imana, no mu bihe byiza ukiranukira Imana. Imana ntabwo izigera iguheba. Ndakubwije ukuri ko hariho abantu bariko barabohoka, kandi turi mu bihe bibi. Hari abo Imana iriko irabohora, hari abo Imana iriko iragira neza. Ndakubwiza ukuri, uko n'ukuri ndakubwije. Ntugire ngo nuko turi mu bihe bibi ngo Imana ntizakugira neza. Imana izakugira neza. Bino bihe bibi bizabaho kuko Yesu Kristo araje, kandi nta kintu na kimwe kizabuza ibihe bibi kuza. Ndabahumurije, nimuhumure. Ngo umwuka wera aradukunda twese, ngo ariko icyo yanga ni icyaha. Mwebwe gusa nimugume mwihana ibyaha gusa, naho ibindi Imana irabibona. Reka ndabaririmbira agakorasi kamwe kavuga ngo: nyuma y'ibi, nyuma y'ibi, nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibi, nyuma y'ibi, nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma yo gufungwa, nyuma yo kubura umwidegembyo, nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibi, nyuma y'ibi, nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Ndafite n'indirimbo, reka ndabaririmbire. Iyi si turimo, Mwami Yesu, duhura na byinshi biturusha: indwara, ubukene n'intambara. Ibyo byose yimwe nibiturusha. Iyi si turimo, Mwami Yesu, duhura na byinshi biturusha: indwara, ubukene n'intambara. Ibyo byose yimwe nibiturusha. Nyibagiza ibiri inyuma kugira ngo nshikire ibiri imbere. Nyibagiza ibiri inyuma kugira ngo nshikire ibiri imbere. Uwo musi ninamubona sinzongera kubabara. Azamara ubukene n'imibabaro nagize mu isi. Uwo musi ninamubona sinzongera kubabara. Azamara ubukene n'imibabaro nagize mu isi. Nyibagiza ibiri inyuma kugira ngo nshikire ibiri imbere. Nyibagiza ibiri inyuma kugira ngo nshikire
ibiri imbere, nyibagiza ibiri inyuma kugira ngo nshikire ibiri imbere. Bene data, burya mw'ibi bintu tugenda tunyuramo turashobora kuba turi mu bihe bibi, ariko dukwiye kubwira Imana ati izi twibagiza, ntituze tubishira mu byumviro cyangwa se mu mutwe, kuko nitwabisha mu byumviro cyangwa se mu mutwe, Satani azaca atuma tugira ubwoba. Nitwagira ubwoba rero tuzaba ducumuye, tuzaba dukoze icyaha, kuko ubwoba buva kwa Satani. Ahubwo dukwiye kubwira Imana iti nitwibagize kugira ngo dushikire ibiri imbere. Ntimujugumire bene data. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu, ari mu ruhande rwacu. Reka ndabarimbira kandi karirimbo. Kamere we, erega nubwo ngora mfite umukunzi yancunguye, mfite umukunzi yancunguye. Uwo niwe Yesu mwana w'Imana, niwe yanyitangiye ku musaraba, ntazimira namba kuntsinda hasi, kuko no mu bikomeye yama hafi yanjye, kuko no mu bikomeye yama hafi yanjye. Mubiri we, erega nubwo ngora mfite umukunzi yancunguye, mfite umukunzi yancunguye. Bene data, Yesu Kristo aradukunda, dukwiye kumukunda. Natwe dukwiye kumukunda, kuko nubwo tuba turi mw'ibi bintu bikomeye ntabwo yigira twibagira, bugera tubona. Imana iratubona. Imana irakuzi izina, irakuzi izina, Imana irakuzi izina, irakuzi izina. Imana izi n'ibyo ukora, izi n'ibyo ukora. Imana irakuzi izina, irakuzi izina. Haleluya. Yesu aravuga ati humura mwana wanjye, humura mwana wanjye, kuko ndi kumwe nawe. Humura mwana wanjye, kuko ndi kumwe nawe. Guma mu mabwirizwa yanjye, kandi ugume wizeye. Ndi kumwe nawe, mwana wanjye. Ibyo ubona ntibigutera ubwoba, nubwo ureba bikomeye mwana wanjye. Ibyo ureba ntibigutera ubwoba, nubwo umukiranuke mwana wanjye, nubwo umukiranuke mwana wanjye. Uzabitambukamo amahoro, nubwo umukiranuke mwana wanjye.
haleluya. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu. Yakoze ibitangaza ku mugaragaro izuba riva. Yakoze ibitangaza ku mugaragaro izuba riva. Ikimana nidushakaho mwene data n'ugukiranuka, kandi ntagitwanga, ahubwo icyo yanga ni ibyaha gusa. Naho ubundi gumukiranuka, kuko Uwiteka aragukunda. Haleluya. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwanyu, kandi ari no mu ruhande rwanjye. Mbonye aho nkora abantu bari kubaragwara corona, n'abagwaye corona 2020, ariko njyewe Imana Isirayeli ikaguma indinze. Nibitangaza by'Imana. Reka ndababwire bene data, urashobora kubana n'umuntu agwaye corona mu nzu, ariko wewe ntigukoreho. Kubera iki? Uburinzi bw'Uwiteka buba buri bukuriho. Reka ndababwire rero, kurya ubona uri kuragendana n'abantu, ntago ubuzi ko bayigwaye cyangwa batayigwaye. Hari ugiye guhaha mu isoko, bijya bintu ugenda ukoramwo, ntago ubuzi ko harimo corona cyangwa ko hatarimo corona. Imana Isirayeli nirinda umuntu. Ariko nibindi, mukurikiza amategeko ya leta, gukaraba intoke, gufuka umunwa n'amazuru. Bene data, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, reka kugira ubwoba mwene data. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, reka kugira ubwoba mwene data. Intambuko zawe arazizi, naho ugenda ukorakora arahazi. Iyabonye hariko corona, aca yirukanga utarahakora ngo agukingire. Niyo mpamvu kugeza ubu nta corona mwene data ufite. Nuko Yesu areba kure. Iyo abonye ugiye kuja mu ibasa jayo nawe, kugira ngo aho ukoze hose Yesu abanze kuhakora, kugira ngo uyive mutanduye mwene data. Uwiteka aragukunda, niyo mpamvu mwene data aguma kurinda. Uwiteka aragukunda, niyo mpamvu mwene data aguma kurinda. Naho ubundi uba warapfuye, naho ubundi uba warayigwaye, kuko uja mu kazi ugataha amahoro, kuko uja mu musengero ugasohoka amahoro, kuko aho ugenda hose mwene data Imana irakurinda. Nuhumure mwene data Imana irakurinda. Bene data, tuvugisha ukuri. Iyo muri ko muraja mugenda mu buzi bwanyu, bamwe murafata amabasi, bamwe murafata amamoto, mbese hariya hoho uzi gute ko corona itabiriho? Ubizi gute? Hajya mugiye gushopinga guhaha, bijya bintu mugenda mukorakora ko muzi gute ko corona itariho?
ariko ikintu Imana ikora iragendana nawe. Yabona ugiye gukora ahantu hari korona ikabanza ikahakora kwanza. Wewe ni wakora ntihagire ikintu kimwuba. Harya uja mu ibasi, harya ugenda uja mu ibasi, harya habari harimo korona, kuko abantu baguma bagira iki bakora. Ariko wewe winjiramwo, Imana ikaba yabonye, ikagenda ikabanza igakoraho kugira ngo niwakoraho wewe ntugware. Mwene data, Uwiteka Imana aguma barindiye mwibi bihe bibi, kandi izaguma ibarinda. Icyo mukora gusa ni ukwikiranukira, nayo izakora umurimo wayo wo kubarinda. Ngarukije ahangaha, uyu munsi ano magambo n'izi ndirimbo nibyo Imana yashizemo. Uko Imana izandongora niko nanjye nzabahereza. Kandi ya magambo n'ubuhanuzi, reka nsubiremo. Hari abo Imana igiye kugira neza mw'uyu mwaka wa 2021. Hari abo Imana igiye gukiza indwara mw'uyu mwaka wa 2021. Mwibi bihe bigoye Imana iracakora ibitangaza. Hari abo Imana igiye kugaburira mw'uyu mwaka wa 2021. N'ubundi mu mwaka ushize yarabagaburiye. Nimuhumure rero, nimukiranukire Uwiteka, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwanyu. Haleluya. Ndarangirije ahangaha. Uwiteka Imana abahe umugisha. Amen. Ndabakunda cyane. Bye bye.